Danes smo si zadali neke čudne naloge, vsak mora nekaj upraviti. Fantasyjev izziv. In kaj si dobil? Pojej kavno žličko soli ali kečapa ali moke. Težka bom, evo. Ti voljo fašte cuker. Niso. To ne velja. No, sam pogledaj. No, to pa je moka, ja. Je moka. Ja. Je moka. Evo. A ne boš kečapa? Imam eno. Glej. Da, pa jest. Naloga je opravljena. Eto, jaz imam 15 sekund pleši balet. A je 15 sekund. Jaz imam pa najtežjo nalogo. Opa. Povej 2 lepi stvari o vsakem izmed igralcev. Ne vem. Ne moreš nekaj dilemke povedati o meni, povedati. Če sta skozi neprijazna do mene. Nisma. Skozi. Kdo ti zjutraj čaj kuha? Ne grem se te igre, Pred pojetece. Prav ne more kaj lepega povedati o nama. Najin krofek nima kaj lepega povedati o nama. Pa to klepo ga mama. Samo to bo kazen, to bo kazen. V ponedeljek ima kazen. Do ponedeljka bomo eno kazen mu dala, 100%. če se to ne gre. Bravo. Radio Fantasy.